CEM Relief Fund pen lak krihini sosya tangka lockdown jok Karbi Anglong pen hong ki chapachong suri si sosya bang pubang phia phan tangka kilo Difo hiti kangpo hut kopi PC kachare nang je patha Karbi Anglong Additional SP Indronil Borua Chamber of Commerce the pen Greater Difu Bazar Committee atum angbong kachingwai Balipathar rong kimerat NSF e tangka nona takilong dunbang belang ajok kaningri Kardom Karbi Prime Time along penili Willirbon Kropi non biutang pampen arjoita Karbi Anglong Autonomous Council CEM Relief Fund pen lak krihini sosya tangka jangmi ingkore ECR ni SBI along account ke dua bang pubang PI account along tangka thabdam si lockdown joini ke chulong le ki junong le Karbi Anglong pen angtan Halloween chepachong kisung ke phorat phan dihin ke rap pajurthu Pirthya thak pading danglang novel coronavirus abur kang danglong le dejia phan ke pado date piang kang lockdown mate kang kir kang hapadulu laso lockdown amo jangmi krip pleaser lo porse ke chu jalamdo bonda coronavirus abur ke thoi hir ke tan theklong si Prime Minister Narendra Modi pen aru ke thom arni an puthot corona phan ka chidan jia phan arni pading thulo India kang pi lockdown ke do joini Karbi Anglong Assam pen ang tan ke do Karbi Anglong sor ke do ke thak ke chugi jun mo ya kile kisung klolin manlo Lockdown ke cheng sia hut Karbi Anglong pen ang tan ke do Karbi Anglong asor phan ke rap ke pajar ason si jangmi ko ra ECR nita CEM Relief Fund pen SBI along account ke do bang suri isi so sia bang pubang pia account along tangka thapsi ke rap pajar ponthu jangmi ko ra ECR ni bang suri isira bang pharopini rathom ke barat phan pang rompet lakrehini ra suri ke thomatangka Difu State Bank of India pen tangka luthulo Government pen instruction ke piateng green zone arlo an hithi kang pualam to ki pipon along Karbi Anglong the green zone along sikke do duna jok jangmini phai inkorai hini arni pen difo hithi kang po hot ke tonam ke choret damatum kopi pc kachari nang je pothak jangmini phai inkorai isi arni anerlo por phai krenia por malom difu town outpost along Karbi Anglong additional SP Indronil Borua Difu Police Station OC Siraj Ingti Difu Town Outpost in charge Hokam Changsan Greater Difu Bazar Committee la pen Chamber of Commerce atum angbong kachingboya birta pherang ke Stephen Teron pen birta na pale hithi kang po hut ke chonam ke choret damatum inghoe no kan kachidip ape en nangji hithia jo ingthok thaplong li la pen kulata thengno hormu ka chonam dam along armu ching prom rong le penan parta bike scooty ke vek abang inodang si chathaplong chochi Kulat along hormu ke nam damahut inghoi no kan kachidip ape ke en ia tumaphan achara sonta jorlong li jongsi aron ke pate pek polote aron ateng pen inside ji busi Greater Difu Bazar Committee amaipu tingkreng rongpi Chamber of Commerce amaipu Agustin Kramsala pen Difu Municipal Board asai ki pradip rong ia tumpen kachingwai ahut Karbi Anglong Additional SP Indronil Borua pen pachini এতিয়া মানুহখিনিক ৰেগুলেট কৰা দোকানী হিচাপে নিজৰ বস্তু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰোঁতে কি কি সাৱধানতা মানে মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি আজি চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ বজাৰ কমিটি আৰু বজাৰৰ চাফ চাফাই এৰিয়াৰ চাফ চাফাই লৈ পেলাই মিউনিচিপালিটিৰ লগত মিটিং এখন পতা গ'ল তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কিছুমান দিয়া গৈছে যিখিনি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমালৈ ডাইৰেকশ্যন দিছে আমাৰ ডিচিপিৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে Teman additional SP ada Indronil Borua that DOP lo mahamkan dapat sini kerja polis tu arona tank non langsung relaxation lockdown relaxation dong kopi PC ke claim pon nang mapu itu mana dapat sini pon lo dapat sini tu bazar komite kan pen pastame ladak la akulatin halong kopi PC ke claim ke dam pon nang mapu lang dapat sini lo langsung tank pen militum pastame pilih kan Inkat pon po, akula doan kami han pon iko. Laso ke pachinia teng pen traffic police atum pen hithiar lo inghoi no kan kachidip ape ke en la pen bike ke bekahut banghini bagi thom ka chatha patum aphan karju la pen ke pachini don asai teng pon Difu Chamber of Commerce atum pen la pen ke Greater Bazar Committee atum pen chingwai linsi pena pen kangpu ponji aphan chingwai pon lo la si pinap kangpu ponji hut OPPC ke follow nang jima la pen ko PPC muni ratum kachingrai nang jima kala hello ke chengsi ke max chikup nang ji la pen ke bozar mati hithiar lo ke wang la pen hithiar lo ke lu han ka chunam hormu ka chunam stame
in thok adim in thok that long le la pen ke si bang ke wang mate ka chunam dam hut gari sme in wetsi dam long chotji la pen ke han hormu ka chunam dam hut armu ke ong long do long le pasi pachini Hamren arong supiarlo ong dung biha klem bang phu klem bang phiatum kulat kang ni longli chojor cholang asai ke klem longli ni ingkora sir kep an pleng tanglo kulat kang ni pensi methang hembrit ka chalana tuma phai ong dung khangjang bonta district administration hin pen ke arni wangta gelamal kulat an si ke pang pulong chodajok aka preka tum an ke thangrat ke long avar saita vitatlo hem ke jon amo kisung pik ang bong pen asap so ke joy duji mini pu chingwaisi hamren bazar committee pen jang mini pha ingkora isiani kulat kang ni atuma phan panongsi sang phuruya the dali ke chojang tu ingti sabun lapen him keron ke padopona biota pherang ke hundor kropen biota nakpale Hamren arong supiarlo hithi palong thomapot si pini hamren hithi kimi tobar kok chogalong mate rengbong hom adap pro lapen hamren hithi barim rongbong rong hang pathua klamalong bazar committee pen kipi kebajraja mek paman pon West Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen 144 CRPC pangdak deda phizitame akinang kido kogajok chingki chingwaisi kipi kebajra sai klemponang koklopusi chinidun Kichokijona hormu kerona jai megalong Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Board Chairman Amaipu Ronjit Teron Chetong Dunsi Alangli pen keron ke bakche rabdun Abarim Board Chairman Krishna Prasad Sarma la pen Ward Commissioner Purnima Hanse Piatumta Chetong Dunsi kipi ke pajirasai pachundun Hamreng Bazar Committee তথা বিভিন্ন সংগঠন আৰু মুখিয়াল সকলে মিলি আজি অতি সামান্য এসাজ অন্নদানৰ বাসনা কৰিছিলে সেই বাসনাটো আজি আমাৰ হামৰেনৰ নতুন বজাৰ হামৰেং ছয়ালি আৰু হামৰেঙৰ পুৰাণা বজাৰ তিনি ঠাইতে আমি সমানে কিছুমান মানুহ বিভক্ত কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এয়া সকল আমাৰ ভাগ্যৱান ব্যক্তিসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকলে সহায় কৰিছে Kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council atum DRDA pen ration card ke dua tuma phan tangka suri ECC ki pia tangka sangla pen han nonanta longdun delang bosi difulamding road kilometer krehini sikari biarong along lockdown ning koi raisir cap aphianta sarkar pen kerap longdun delang bosi nonjong biota nang pale Difulamding road sikari biarong ratatum lohan chojor chota pen chongdat chotulo chotatum non date pia dang lockdown ke bado pen chongdat chotilo dun athai ka ben lohan chojor chulang athai ka vedera jok kisung doan ta chachak nangkok VDC chairman la pen local MAC mati matum non puar nianta nang homri relang posi rong arap pen ningje ringti lasi non Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen la sorong arat phan kirap ki pajira phan to war chulang ringti Kasuri sisi keron nali tum long dun iloma long le long dun de pelang ke di long de pinang nili tum long ke bang le nang ron re আপনার কোথাও যাব নোৱাৰে এইটো কাৰণে একো নাপায় চৰকাৰৰ পৰা এইটোহে দিগদাৰ হৈছে ala konsir asor phan ki pudam ji puke siam ia matum nang ra basante pusing nili tum cho hong ding lo cho kha ding lo kichom move kijon move nili tum duk pig lo la sinang ra basante pusing nili tum ge ekdam cho hong krong lo la sinili tum lamding road bar kilometer sikari berong ke mone ajata sang da long le aja dang le bang long ke hajar sita long lo aja dang long lo la si nili hin ke pichu puyi bang ke Karbi Anglong long inut asiam abang ni tum don paroi sira ale don paroi sira don trok ke bag doi la sora tum phan je alangli phan alangli tuliram rong hang phan si nili hin pen nili ino sorumbara lo la si nili hin pen ake chorahap mane nang pisonte pu bangsi nili hin pen chuningri lo nili nu sorumbara bangsi chuningri lo along ke sang pilo ajat pilo sambil nili tumlong ke ajat ta long lelang begwar ma begwar COVID-19 na kiso bura jok raratum chuklen chodam long le pen kichu ki jun pen cheng lok ong dong kisung chatong nang lo det pia dang ning kora sir kep an kang happa do deta phiratum akile kisung thek long si hamren town baptist church pen ngini pardun ron rong nia rong rat phan
kecho kejona son keron pon padu Jangmi Ponipa Inkoyani, Amring constituency ki parlo longle than, arong arat pandon sir kebra near kabahemtun, edona pan sang lin po puruyathe, linni ingti lin dali lin sabon idum lapen kecho jang thu keron pon padu. Jangmi Ponipa Inkoyra isiarni puthot Hamren ward number 4 phangcho arong alongta, don po kebra trok arat pan sang puruyathe dali ingti lapen kecho jang thu hai hui, keron padu potru. Hamren Town Baptist Church pen lapason kang churkelang ira por hut pacheton dunsi radaphan kang hon kan jinso chapaklangsi kirap ki pajir rapot longle than lapen Hamren phangchwa rong arat tum kachoro pajir Ilitum laso kiso ajoyni itum marat panakiduk panakelak ipu lasi alang litum ahin pen ilitum phan piniar ni litum phan irap lo lapen la ningkang sampen alang litum nangge pian han asang antai litum ningkang sampen cudeng dolona ahin pensi Hamren rong yang thong baptis ahin pensi alang litum aphanta piniar ni nang palin asap saben style litum phan nang pipajir lo lasi litum sobi marpen kacing rai hur dia phan kidu ke thakanta cipang thir dum hur lo na an ningarong nanti na tu nagrab lo kan na tu tahu mesin na tu naron lo itu bagi dua nak kanan nagrab ini niarong Normalam sopor pan bir tamo interpanik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Ration Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhilan near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo phibo thot bir tal ong wang tholo United Karbi Students Association lapen GGKSA Klembari matum pen patir pi ponsi West Karbi anglong lapen Nagaon district ahoy kedai Rongkhilan arong along kiduk der arat tuma phan kirap ke pajir United Karbi Students Association lapen GGKSA Klembari atum chelang si jangmini pha ingkora isiarni West Karbi anglong lapen Nagaon district ahoy along kidu Rongkhilan arong along kiduk kelak arat tuma long humri dam pen UKSA kongchun bang clear up terang dili dun mai pu jer song timung la pen GGKSA mai pu thorom sing rong hang tum pen sanglin phopho la pen ingte bor keron ki pado biota UKSA dun mai pu jer song timung pen pachini COVID-19 period he dang long kisobur nangkang dang jok kiso pen chipa jok Japan India long ning kora isi lockdown padolo laso pen puthot ni trainer cap an pabat thusi jangmini pha inkora isi arni anke ni thom cap mate chikloi jon plengtanglo Laso lockdown pena jok munira tom choklai mowe pen pena anakistung chechak nanglo laso por hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen kipang dak pon constituency tina phanta ration card ka ve tuma phan RSFA scheme pen bata isia phan idon pen tangka suri isi piponji porteng pen pena ana constituency alongta ipajer ponlo lason thar tax number 22 sarupathar MEC constituency ang kang rong kimi bali pathar khruwa rong pen Terona rong asor ke pini arnian ta la sotan ka suri isi long dun wang velang pusi pherang ke kahubri dam hu chathan dun winti athe pini an ke lockdown ta chiklue jon ta ke pleng thuang bali bathar along da kru rong la pen terona rong along jitu sarkar pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pathik pon jitu tangka ration card ka ve to pa tangka suri CCPG pulabang so suri si atangka pini an ta ni thongkep ke pleng da phian ta long le lang pusi alang tu pen lasinon ahok alam ka chiniji phan alang tum pele lam thea ju ponthuna me nona bangela sang ke picho ta sulile athe sang ke lin kep si ki picho ni tum along ki bon gela po anaja ki ding pi lo posi la bang so lin kep penge ni tum che pador ni la posi kang data thai ve posi e hala ke ki jalin la pen ke hangrap
सरकार बेन कचिंग की थे कदम भान तमी चुनिंग रिदुन लो नीली तुम भान पुथोट नंगा पले थोरा नुते ना बांग पुतिन तमी की बॉय डेट साइड दे पोसी नीली तुम बांग पुतिन भान तमी ना बांग सो किरा बांग के नी तुम लॉकडाउन ले ना पुसन बोन थी ब्लांग को तंग नीली तुम भान तमी ना पले वेक नंग जी पुसी अलांग ली तुम भान तमी चुनिंग रिदुन लो arad doan atum phanla sabsabet atangkas tami piasonte kusi nili ni thedam lo alang le tumbanta apena ko pipu kusi nili ni thedam lo Sarkar hin ben kira pa poisa atangka nang pite kusi nitum ning chuning rilo alang li tumanta hinopik bagi pupe misen wase tambe tum kavide hut chongdat thai ve dam thai ve turi thai ve hut takwan ve poisa tambe puthonang pithute kusi nilitum nalitum han chuning rilo lasi nonan ki kichumo ve kijun mobile pen tangka maha hoyanta ik thailo lasi ka vedera jok kisung nang pen ajok si ese chipadonang koklo lasi laso sai majok le chip hem pusitam prapjin pen kiduk kilagarat along ke pali pen keron pachatang khai jam pansi kisung ge phobali pathar rong kimi arat tum pen kachuning ripado bogojan rok supi pen phera ke anantarang pen nang kilobirta Langhin constituency ke parlo jaipong asor bangner ke patum kohima long ke chongdada madim pen ahem karbiang long mithang hemanat kachebang bomahut puthot kohima na thusi kachedama birta nonjong birta nang pale ke damtang jangmini phai creep li arni pen nagaland rok supi kohima ke chongdada madim pen karbiang long pen nagaland git dimapur anang ke pale jia phan langroi suding sia keng pen wanglo bontanang ke pali thek theda jok puthot kohima se chedam thurong lo pusi birta longdun lasi nona lang nitum kisung thek teklo tangka pen chenglok chumo ve jun movelo lasi karbiang long autonomous council ke chari cem tuliram rong hangla pen ke thiki dinga tumpen kerap kelong ja phan salang nitum pen kachuning ripadu nitumena koima kechong dada tumlo nitum sidho tarigani ulailo hem kiba phani tum ulailo pen nitum handak koima news ker gelong nitum han khang chek lo nang cek pen nitum han rumang toy ru lo la pen nitum han rumang toy ru pen nitum han angko nitum rum cidang supop lo angke nitum han rumbang nang babang dat manang cak cedet nitum han nitum uni ong upaya ve ong sinitum lang rosding suding gedam dimapurna paplai pu nitum lang rosding an bang lo pen lang rosding an ki bang tan nitum nang plan eder lo angko nitum dak angko kuima an nitum cibang thujui bang nitum han rum nang ripilo kenan bang nitum mangai dak pen nang ulai po lo sang hai ta det sang chunam nang ta dukan ta khulile dam talong le sang chunam dukan khulita ador lagi so chunam tan e nitum poisa lagi dota li poisa ta ek to kata ve la pen nitum ke bang phanta poisa de lo pen hem ki bang phanta nitum thek thedet lo poisa videra jo asinang tum karbing long kit cmm kit heading tum hasinang tum han sing chung rilo tuliram long halang li cm hasil nitum chung rilo pen nitum kisung thek tiklo nang nitum na hok pen stam nitum han kirap ni pivek ni alang litum amethang a bank account ave lasi haladak alang litum ki dolong inut police asai ki claim bang phai bank account number 300954388785 lepen ifsc code SBI N 0008306 Henlo. Dhansari constituency ke parlo difu matipung rong milia long kedo donier kep rap homate rong thomarong rata phan ke rap ki pajera biuta nonjong katni sasai hemalong biuta nang pale coronavirus akiswa war pen kaching rai thek ja phan date piang kang lockdown ki padu pena jok kecho ki duna phan thidunga kisung ka chatong nang difu matipung along kedo rong thomarong rata tuma phan sangdali ki chojang thula pen ingti hai hui engineer lokeshwar be Dr. Lokhimai BP, staff nurse kasang rong harpi, anima rong harpi, lapen mili rong harpi tumpen kirap pajirdam. Alang li tumpen rong aurat aphan kirap ki pajirdam apot, rong aurat tumpen kachuro alam thi pajir. Kiron ke bakal long la tum stame nang cirung lo lapen nang tidun lo la sila bang ho atum phan stame rong mili hawar pen la to phan akiro pilo la punang grapun thega lasi dak ne tum bang so hawar long ke claim ke dam
Cuyo colang cot saide, si thang awar saya we, nasi sorkar pen sami non jong si lockdown do bom lang protang te sorkar pen sami kerap nanga pitu bom ye pan. Juniri lo. Bini Karbi Prime Time Biota Bangkila Panskang Ton Poniklo, Domi Thakmi, Korwang Tu.